Media Affairs Bedagni Principal Officer जों दिनै बेलेखिनो खाथ'मान बिसिंखै जों दिनै फुटबल थंख्रोङाव बागै सागलायनो थाङै दङ जों सालकरमा रंबै जों चातुबै फेमानि जोंनि बबाग्रानि चाइतकमं तेचिनि Honorable CM मिथिदों बिसिंखै जों ताकलाय TFAO जोंनि registration जों मानखा जों 2024 जोंनि 8 तारिख January 8 तारिखाव जों जोंनि TTADC स्पोर्ट्स मिशननि जोंआबो registration खालामनांखा ताबुक जों जोंनि ताकलाय बिसिंगो सिमि जों जोंनि TTADC हापांनि बखाखै C divisionनि जों थांनानै कायसा जों सेबमानखा जोंनि थमुना हामजै दंनाय जोंनि सिगला जालांनाय बेलेखनि गुड निउज आबन बागै जों सागलायनो थाङै दङ ताकलाय जोंनि C divisionनि जेदा थांनानै दं बागै जोंनि जत सिगला जाला एबा थमुना हामजै थाङै दंनाय रं बागै बसकांगा जों सालनायनि बागै जों ट्रायल खालामनो थाङै दङ जोंनि TTADC नि C division टीम सामनानै बागै जोंनि ट्रायल जों थानाय जों गोबां मानोखा जोंनि TTADC सुपार लीगआव थांनाय गोबां गोरों दङ आरो थांनायबो दङ ते आरो थबायनायाबो दङ बे बरंनाव जों फाइनाल जोंनि मार्च एबा अतालनि 8 तारिख बा 9 तारिखाव फुंनि 9टा तामफोरनि सिमि जोंनि खमलुं एबा जोंनि फुटबल स्टेडियामाव ट्रायल जोंजानाय हायनाय आं नरमाव रिपिट खालामफिनाय फाइनाल 8 तारिख बा 9 तारिख फुंनि 9टा तामफोरनि सिमि सालनि बागै जोंनि खमलुं स्टेडियामाव जोंनि C division टीम खालामनो बागै TTADC नि बखाखै ट्रायल कायसा खालामजानाय आरो नरमाव पार्टिसिपेट खालामनो बागै आं नरमाव खाबे लामसगो ताई जोंनि ट्रायल जेटा जोंनि प्लेयार्स सिलेक्ट नाय बर जेफोर TTADC नि बखाखै जे C division टीम नि जेफोर थांनाय आप्रबावनो जों अनारियामबो रिजार्वनाय जोंनि जे प्लेयार्स मा गाबोन बागै हायनो आं नरमाव रिपिट खालाम साफिनाय नरक जे थमुना हामजै दंनाय जोंनि जत प्लेयार्स नरक जोंनि ऑफिशियली जेटा जोंनि जत डिस्ट्रिक्ट नि जोंनि JD ऑफिस दङ JD ऑफिस नि बखाखै जों नोटिफिकेशन दाखि जेर हजानाय हायफानो नरक आं पिआर तंनाबो खाबे कयहरो फाइनाल तालनि जे 8 बाय 9 तारिख फुंनि हायनो रिपिट खेपिनाय नरक खमलुंआव फायो नरक ट्रायलआव फाइनाल बागै नरक पिआर तंगि बिसिम टीम ताकलायसिमि जों सेबमानखा जोंनि सालकलमा जों चाइटोबो फेमानि बिसिंतै जों तिनि अजारान मानखा आवन बाय जोंनि थुमुं हामजा दंनाय जोंनि सिगला जालान बागै अजारा जों जाबोरिना थाङै दं हामबाय जोंनि TTADC नि C division देरा टीम नाय टीम जे प्लेयार्स दंनाय दं सिलेक्शन मानफोरा जेब्रो जोंनि TTADC नि बागै थंगो आप्रबाव जों बावनो जों ऑफिशियली जों ऑनरेरियम बरे जाबाय बरनि कागज जों जोंनि ट्रायल फाइग्राने बर सकां जोंनि हेड ऑफिस एबा जों खमलुंगो अन नोटिफिकेशन 8 बाय 9 तारिख टाइम फुंनि 9 तानिसिम हामबाय बर ट्रायल जों नायग्रानाय बर सब बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्लेयर जेटा जोंनि TTADC नि स्ट्रांग प्लेयर्स नाबो जों बावनो बसंग सेब्रेनाबो जों जरायनाय हामबाय टीम दंनाय जत आवन बिसिंगो गोबां मा जे प्लेयर्स तमाने बर ट्रायल दिमन बिसिंगो बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्लेयर आरो कायसा जोंनि ADC नि कायसा C division टीम स्नाम जानाय एच नोबार जोंनि C division जोंनि ADC नि हामबाय नानो जोंनि जत मीडिया फ्रेंड्स दङ नानो आं बेलेखन हामबाय दङ दिनै बेलेखन कायसा गुड न्यूज आंनि लगियाव दङ जोंनि TTADC हापांनि स्पोर्ट्स एंड मीडिया अफेयर्स बेलेगनि प्रिंसिपल ऑफिसर जों दिनै बेलेखन खाथ'मान बिसिंखै जों जोंनि फुटबल थंख्रोङाव बागै सागलायनो थाङै दङ जों सालकरमा रंबै जों चातुबै फेमानि जोंनि बबाग्रानि चाइतकमं तेचिनि Honorable CM मिथिदों बिसिंखै जों ताकलाय TFAO जोंनि registration जों मानखा जों 2024 जोंनि 8 तारिख January 8 तारिखाव जों जोंनि TTADC स्पोर्ट्स मिशननि जोंआबो registration खालामनांखा ताबुक जों जोंनि ताकलाय बिसिंगो सिमि जों जोंनि TTADC हापांनि बखाखै C division नि जों थांनानै कायसा
जों सेबमानखा जोंनि थुमुना हामजाय दंनाय जोंनि सिगला जालांनाय बेलेखनि गुड निउज आबन बागै जों साखलायनो थाङै दङ दाखलाय बे जोंनि सि डिभिजननि जेदा थांनानै दं बागै जोंनि जत सिगला जाला एबा थुमुना हामजाय थुङै दंनाय रंनि बागै बसकाङो जों सालायनो बागै जों ट्रायल खालामनो थाङै दङ जोंनि TTADC नि सि डिभिजन टीम सामनानै बागै जोंनि ट्रायलाव थानाय जों गोबां मानसिफोरा जोंनि TTADC सुपार लिगाव थांनाय गोबां गोरों दङ आरो थांनायबो दङ ते आरो थांबाय मैयाबो दङ बे बरंनाव जों फाइनाल जोंनि मार्च एबा अतालनि 8 तारिख बा 9 तारिखआव फुंनि 9:30 सिमी जोंनि खमलुं एबा जोंनि फुटबल स्टेडियामाव ट्रायल जोंजानाय हायनाय आं नरमाव रिपिट खालामफिनाय फाइनाल 8 तारिख बा 9 तारिख फुंनि 9:30 सिमी सालनि बागै जोंनि खमलुं स्टेडियामाव जोंनि सि डिभिजन टीम खालामनो बागै TTADC नि बुखाक्ति ट्रायल गायसा खालामजानाय आरो नरमाव पार्टिसिपेट खालामनो बागै आं नरमाव खाबे लामसगो ताई जोंनि ट्रायलाव जेटा जोंनि प्लेयार्स सिलेक्ट नाय बर जेफोर TTADC नि बुखाक्ति जे सि डिभिजन टीम नि जेफोर थांनाय आप्रो बरंनो जों अनारियामबो रिजार्वनाय जोंनि जे प्लेयार्स दङ गाबोन बागै हायनो आं नरमाव रिपिट खालाम साफिनाय नरक जे थुमुना हामजाय दंनाय जोंनि जत प्लेयार्स नरक जोंनि ऑफिशियली जेटा जोंनि जत डिस्ट्रिक्ट नि जोंनि जेडी ऑफिस दङ जेडी ऑफिस नि बागै जों नोटिफिकेशन दाखि जेराव हजानाय हाइपानो नरना आं तियार दंनाबो खाबे कयहरो फाइनाल तालनि जे 8 बाय 9 तारिख फुंनि हायनो रिपिट खेपिनाय नरक खमलुंआव फायो नरक ट्रायलाव फाइनाल बागै नरक तियार दं बिशन टीम ताकलायसिनि जों सेबमानखा जोंनि सालकलमा जों चाइदोबो फेमान बिशनतै जों तिनि अजारान मानखा आवन बाय जोंनि थुमुं हामजा दंनाय जोंनि सिगला जारान बागै अजारा जों जाबोरिना थाङै दं हामबाय TTADC नि सि डिभिजन देरा टीम नाय और टीम जे प्लेयार्स दंनाय दं सिलेक्शन मानफोरा जेबो जोंनि TTADC नि बागै थांगो आप्रो बाव जों बावनो जों ऑफिशियल जों ऑनरियाम बरे जाबाय बरनि कागज जों जोंनि ट्रायल फाइग्राने बर सगां जोंनि हेड ऑफिस एबा जों खमलुंगो अन नोटिफिकेशन 8 बाय 9 तारिख टाइम फुंनि 9 तारिखसिम हामबाय बरं ट्रायल जो नायग्रानाय बराव साबसा बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्लेयर जेटा जोंनि TTADC नि स्ट्रंग प्लेयर्स नाबो जों बावनो बोसों सेब्रेनबो जों जरायनाय हामबाय टीम दंनाय जत आवन बिसिंगो गोबां मा जे प्लेयर्स दमनि बरं ट्रायल लिमन बिसिंगो बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्लेयर आरो कायसा जोंनि ADC नि कायसा सि डिभिजन टीम स्नाम जानाय एच नोबार जोंनि सि डिभिजन जोंनि ADC नि हामबाय नानो जोंनि जत मीडिया फ्रेंड्स दङ नावनो आं बेलेखन हामबाय दो दिनै बेलेखन कायसा गुड न्यूज आंनि लोगो दङ जोंनि TTADC हापांनि स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स बेलेगनि प्रिंसिपल ऑफिसर जों दिनै बेलेखन खातमान बिसिंतै जों जोंनि फुटबल थंख्रङाव बागै साखलायनो थाङै दङ जों सालकरमा रंबै जों चाइतबै फेमानि जोंनि बोबाग्रानि चाइतकमुं जोंनि ऑनरेबल CM मिथिदिमु बिसिंतै जों ताकलाय TFA आव जोंनि रेजिस्ट्रेशन जों मानखा ते जों 2024 जोंनि 8 तारिख जनवरी 8 तारिखआव जों जोंनि TTADC स्पोर्ट्स मिशन नि जों अब रेजिस्ट्रेशन खालामनांखा ताबुक जों जोंनि ताकलाय बिसिंगो सिमी जों जोंनि TTADC हापांनि बुखाक्तै सि डिभिजन नि जों थांनानै कायसा जों सेबमानखा जोंनि थुमुना हामजाय दंनाय जोंनि सिगला जालांनाय बेलेखनि गुड निउज आबन बागै जों साखलायनो थाङै दङ ताकलाय बे जोंनि सि डिभिजन जेटा थांनानै दं बागै जोंनि जत सिगला जाला एबा थुमुना हामजाय थुङै दंनाय रंनि बागै बसकाङो जों सालनि बागै जों ट्रायल खालामनो थाङै दङ जोंनि TTADC नि सि डिभिजन टीम सामनानै बागै जोंनि ट्रायलाव थानाय जों गोबां मानसिफोरा जोंनि TTADC सुपार लिगाव थांनाय गोबां गोरों दङ आरो थांनायबो दङ ते आरो थांबाय मैयाबो दङ बे बरंनाव जों फाइनाल जोंनि मार्च एबा अतालनि 8 तारिख बा 9 तारिखआव फुंनि 9:30 सिमी
chini khomulung eba chini football stadium bo trial jengjangnai haino hai ang narno repeat khlaibinai hainai 8 tarik bai 9 tarik fungni 9 ta tamphron simi salini bagai chini khomulung stadium bo chini C division team khlaina bagai PDADC ni bukhakti trial kaisa khlaijanai aro narno participate khlaina bagai ang narno khabe lam sogo tai chini or trial jeta chini players select nai boro jefu PDADC ni bukhakti je C division team ngi je pro thnai approval no jeng honorarium bo rejagnai chini je players ma gaban bagai haino hai ang narno repeat khlai sapinai narok je thumona hamjagi tonai chini jota players narok chini officially jeta chini joto district ni chini JDO office sango JDO office ni bahiti chung notification dakti zero hajanai haipano narok nang tiar tona bai khabe koi horo phainai o talni je 8 bai 9 tarik fungni haino repeat khapinai narok khumulungo phai narok trial finance bagi narok tiar tongi Vision team taklan chimi chung sebmanka chini salkolma chung chaidugui payment vision tei chung tini ojaran manka awan bai chini thumung hamjak tona chini sikla charan buge ojara tang jaburi na thai to hambai TTADC ni C division dera team nai or team je players tongai rok selection number pare jebru chung TTADC ni bagai thango apro bang chung bangno chung officially chung honorarium bari jangai Borang kagos jeng chini trial faigrane bor sekang chini head office eba chini khumulungo on notification 8 by 9 tariko time phone ni 9 tan chini ambai abro trial je naigrane bor sab best of the best player eta chini TDADC ni strong players nabai ching bangno besang seven nabai ching jarane ambai team dong nai Jota awan bisingo kebangma je players tamani bono trial diman bisingo best of the best player aro kaisa chini ADC ni min kaisa C division team snam jangnai H no bar chini C division chini ADC ni hambai no chini joto media friends song no ang bele khin hambai ro tini bele khin kaisa good news ani logyo tongo chini TTADC hapangni Sports and Youth Affairs Belagni Principal Officer. Chini belekena khataman bising te chini football thungkrong bagai saklan thangi tongo. Jeng salkorma romboi jeng chaitagui family chini bobagrani chaitakmung te chini honorable CM mitidin bising te. Jeng taklai TFA chini registration jeng manka te jeng 2024 chini 8 tarik January 8 tarik bo jeng chini TTADC sports mission ni jeng obo registration khlaimanka tabuk jeng chini taklai bisingo simi jeng chini TTADC hapang ni bukhaktei C division ni jeng thangnani kaisa jeng sebmanka chini thumuna hamjai tona chini sikla chalang bai belakhin good news abon bagai chung saklan thangai tongo taklai te chini C division jeta thungnan rong bagai chini joto sikla chala eba thungmuna hamjagi thungi tongai rong bagai baskango chung salai bagai chung trial khlaina thangai tongo chini TTADC ni te C division team samnan bagai chini o trial lo je thanai chini chung kabang manu kha chini TTADC Super League thungnai kabang mo krung batongo ar thungnai batongo te ara thbai me batongo ye borong no chung फाइनाइ chini March eba o talni 8 tarik ba 9 tariko fungni 9 ta tamphron ni simi chini khomulung eba chini football stadium bo trial jengjangnai haino hai ang narno repeat khlaibinai hainai 8 tarik ba 9 tarik fungni 9 ta tamphron ni simi salini bagai chini khomulung stadium bo chini C division team khlaina bagai PDADC ni bukhakti trial kaisa khlaijanai aro narno participate khlaina bagi ang narno khabe lam sogo tai chini or trial jeta chini players select nai boro jefu TTADC ni bukhakti je C division team ni je pro thnai approval no jeng honorarium bo rejagnai chini je players ma gaban bagi haino he ang narno repeat khlai sapinai narok je thumona hamjagi tonai chini jota players narok chini
officially যেটা যিনি যত district ni যিনি JDO office sango JDO office ni bahiti chung notification dakti jero hojanai haipano narona ang tiar tongna bai khabe koi horo phainai o talni je 8 by 9 tarik fungni haino repeat khepinai narok khumulungo phai narok trial o phainen bagi narok tiar tongi mission team taklai chimi chung sebmanka jini salkoloma chung chaidogui phaimani bisingtui chung tini ojaran manka awan bai chini thumung hamjai tongna chini sikla charan bagi ojara tong jaburi na thai to hambai ni TTADC ni C division dera team nai or team je players tongai rok selection number pare jebru chung TTADC ni bagi borok thango apro borok chung bongno chung officially chung honorarium bari jangai boroni kagos chung chini trial phaigrane bor sakang chini head office eba chini khumulungo on notification 8 by 9 tariko time fungni 9 tan chini ambai abro trial je naigrane borok sabsa best of the best player eta chini TTADC ni strong players na bai chung bongno busung sebrene boi chung jornai ambai team dong nai jota aban bisingo gobangma je players tamani bono trial diman bisingo best of the best player aro kaisa chini ADC ni min kaisa C division team snam jangnai H no bar chini C division chini ADC ni hambai no chini joto media friends songna no ang bele bele khan hambai ro tini bele khan kaisa good news ani logyo tongo chini TTADC hapangni Sports and Youth Affairs Bagni Principal Officer chung tini belekena khataman bisingte chung chini football thungkrong bagai saklan thangi tongo chung salkorma romboi chung chatui family chini bobagrani chaitakmung te chini honorable CM mitidinu bisingte chung taklai TFAO chini registration chung manka te chung 2024 chini 8 tarik January 8 tarik bo chung chini TTADC sports mission ni chung abo registration khaimanka tabuk chung chini taklai bisingo simi chung chini TTADC hapang ni bukhaktei C division ni chung thangnani kaisa chung sebmanka chini thumuna hamjai tongna chini sikla chalang bai belakhin good news abon bagi chung saklan thangai tongo taklai je chini C division ni jeta thungna rong bagai chini joto sikla chala eba thungmuna hamjagi thungi tongnai rong bagai buskango chung salai bagai chung trial khlaina thangai tongo chini TTADC ni je C division team samran bagai chini all trial lo je thanai chini chung gobang manu ko chini TTADC Super League thungnai gobang mo krung batongo ar thungnai batongo te ara thbai me batongo ye borong no chung phainai chini March eba o talni 8 tarik by 9 tarik fungni 9 ta tamphur ni simi chini khomulung eba chini football stadium bo trial chengjangnai haina hai angdarno repeat khlaibinai phainai 8 tarik by 9 tarik fungni 9 ta tamphur ni simi salini bagai chini khomulung stadium bo chini C division team khlaina bagai TTADC ni bukhakti trial kaisa khlaijanai aro narno participate khlaina bagai ang narno khabe lam sogo tai chini or trial jeta chini players select nai boro jefu TTADC ni bukhakti je C division team ni jepro thnai apro borno jeng honorarium bo reserve chini je players ma tabon bagai haino he ang narno repeat khlai safinai narok je thumona hamjagi tonai chini jota players narok chini officially jeta chini joto district ni chini JDO office sango JDO office ni bahiti chung notification dakti jero hojanai haipano narona ang tiar tongna bai khabe koi horo phainai o talni je 8 by 9 tarik fungni haino repeat khepinai narok khumulungo phai narok trial o phainan bagi narok tiar tongi mission team taklai chimi chung sebmanka chini salkoloma chung chaidogui phaimani bisingtui chung tini ojaran manka awan bai chini thumung hamjai tongna chini sikla charan bagi ojara tong jaburi na thai to hambai ni TTADC ni C division dera team nai or team je players tongai rok selection number pare jebru chung ni TTADC bagi borok thango apro borok chung bongno chung officially chung honorarium bari jangai
Boroni kagos jeng chini trial faigranai bor sekang chini head office eba chini khumulungo on notification 8 by 9 tariko time fungni 9 tan chini ambai abro trial je naigranai bor sabsa best of the best player eta chini TDAD chini strong players na bai jeng bangno besang sebrenai bai jeng jornai ambai team dongnai Jota awan bisingo kabang ma je players tamani bono trial diman bisingo best of the best player aro kaisa chini ADC min kaisa C division team senam jangnai H no bar chini C division chini ADC min hambai no chini joto media friends songno no ang bele bele khin hambai ro tini bele khin kaisa good news ani logyo tongo chini TTADC hapangni Sports and Youth Affairs Belagni, Principal Officer. Jeng tini belakina khataman bising te jeng tini football tengkrong abagai saklan tangi tongo. Jeng salkolma romboy jeng chaitokui family jeng bobagrani chaitokmung te jeni Honorable CM iti dinung bising te. Jeng taklai TFAO jeni registration jeng manka te jeng 2024 chini 8 tarik January 8 tarik bo jeng chini TTADC sports mission ni jeng abo registration khlaiman kha tabuk jeng chini takla bisingo simi jeng chini TTADC hapang ni bo khaktei C division ni jeng thangnani kaisa jeng sebman kha chini thumuna hamjai tona chini sikla chalano bai belakhin good news abon bagai jeng saklai thangai tongo taklai jini C division ni jeta thungnan rong bagai jini joto sikla chala eba thungmuna hamjagi thungi tongnai rong bagai baskango jeng salai bagai jeng trial khlaina thangai tongo jini TTADC ni C division team samnan bagai jini o trial lo jen thanai jini jeng gobang manu kha jini TTADC Super League thungnai gobang ma krung batongo ar thungnai batongo te ara thungbai me batongo ye borong no jeng फाइनाय chini March eba o talni 8 tarik ba 9 tarik fungni 9 ta tamphur ni simi chini khomulung eba chini football stadium bo trial jengjangnai haina hai ang normo repeat khlaibinai hainai 8 tarik ba 9 tarik fungni 9 ta tamphur ni simi salini bagai chini khomulung stadium bo chini C division team khlaina bagai TDADC ni bukhakti trial kaisa khlaijanai aro narno participate khlaina bagi ang narno khabe lamsogo tai chini or trial jeta chini players select nai bor jefu TTADC ni bukhakti je C division team ni jepur thngnai apro borno jeng honorarium bo rijagnai chini je players ma gaban bagi haino he ang narno repeat khlai safinai narok je thumuna hamjagi tonai chini jota players narok chini officially jeta chini joto district ni chini JDO office sango JDO office ni bahiti chung notification daki zero hojanai haipano narong ang tiar tona bai khabe koi horo phainai o talni je 8 by 9 tarik fungni haino repeat khapinai narok khumulungo phai narok trial phainan bagi narok tiar tongi mission team taklan chimi chung sebman kha chini salkoloma chung chaitoi family bisingtei chung tini ojaran mankha awan bai chini thumung hamjai tona chini sikla charan bagi ojara tang jaburi na thai hambai TTADC ni C division dera team nai or team je players samai ro selection number par jebru chini TTADC ni bagi thango apro bang chung bangno chung officially chung honorarium bari jangai borni kagos chung chini trial phaigrana bor sakang chini head office eba chini khumulungo on notification 8 by 9 tarik time fungni 9 tan chini ambai abro trial je naigranai bor sabsa best of the best player eta chini TDADC ni strong players na bai jeng bangno besang sebrenai bai jeng jornai ambai team dongnai jota awan bisingo gobang ma je players tamani bono trial diman bisingo best of the best player aro kaisa chini ADC min kaisa C division team senam jangnai H no bar chini C division chini ADC ni hambai no chini joto media friends songno no ang bele bele khin hambai ro
tini belakhin kaisa good news ani logyo tongo chini TTADC hapangni sports and youth affairs belagni principal officer jing tini belakhin khatongman bisingte jing chini football thungkrong bagai saklan thangi tongo jing salkorma romboi jing chatibui family chini bobagrani chaitakmung te chini honorable CM mitidilmo bisingte jing taklai TFAO chini registration jing manka te jing 2024 chini 8 tarik January 8 tarik obo jing chini TTADC sports mission ni jing obo registration khai manka tabuk jing chini taklai bisingo simi jing chini TTADC hapang ni bukhaktei C division ni jing thangnani kaisa jing seb manka chini thumuna hamjai tongna chini sikla chalang bai belakhin good news abon bagi ching saklai thangai tongo taklai te chini C division ni jeta thungnan rong bagai chini joto sikla chala eba thumuna hamjai thungi tongnai rong bagai baskango ching salai bagai ching trial khlaina thangai tongo chini TTADC ni te C division team samnan bagai chini o trial o je thanai chini ching kabang manu ka chini TTADC Super League thungnai kabang mo krung batongo ara thungnai batongo te ara thbai me batongo ye borong no chung phainai chini March eba o talni 8 tarik ba 9 tarik o fungni 9 ta tampur ni simi chini khomulung eba chini football stadium bo trial chengjanai haina hai angdarno repeat klaipinai hainai 8 tarik ba 9 tarik fungni 9 ta tampur ni simi salini bagai chini khomulung stadium bo chini C division team khlaina bagai TTADC ni bukhakti trial kaisa khlaijanai aro narno participate khlaina bagai ang narno khabe lam sogo tai chini or trial jeta chini players select nai boro jefu TTADC ni bukhakti je C division team ni jepro thnai approval no jeng honorarium bo reserve nai chini je players ma gaban bagai haino hai ang narno repeat khlai safinai narok je thumuna hamjai tonai chini jota players o narok chini officially jeta chini joto district ni chini JD office sango JD office ni bahiti chung notification daki zero hojanai haipano narok nang tiar tongna bai khabe koi horo phainai o talni je 8 by 9 tarik fungni haino repeat khapinai narok khumulungo phai narok trial o phainan bagi narok tiar tongi mission team taklai chimi chung sebmanka chini salkoloma chung chaidogi family bisingtei chung tini ojaran manka aun bai chini thumung hamjai tongna chini sikla chalan bagi ojara tang jaburi na thai to hambai TTADC ni C division dera team nai or team je players tongai ro selection man pare jebru chung ni TTADC ni bagi thango approval chung bangno chung officially chung honorarium bari jangai boroni kagos chung chini trial phaigrane bor sakang chini head office eba chini khumulungo on notification 8 by 9 tarik time fungni 9 tan chini amai abro trial je naigrane bor sabsa best of the best player eta chini TTADC ni strong players nabai ching bangno busung sebrena bai ching jorane amai team dongnai jota aban bisingo kabangma je players tomani boro trial diman bisingo best of the best player aro kaisa chini ADC ni min kaisa C division team senam jangnai age no bar chini C division chini ADC ni hambai no chini joto media friends songno no ang bele khin hambai ro tini bele khin kaisa good news ani logyo tongo chini TTADC hapangni sports and youth affairs belagni principal officer ching tini belekina khatongman bisingte chini football thungkrong bagai saklan thangi tongo jeng salkorma romboi jeng chatibui family chini bobagrani chaitakmung te chini honorable CM mitidilmo bisingte jeng taklai TFAO chini registration jeng manka te jeng 2024 chini 8 tarik January 8 tarik obo chung chini TTADC sports mission ni chung obo registration khai manka tabuk chung
Chini taklai bisin bisingo simi jeng chini TTADC hapangni bukhaktui C division ni jeng thangnani kaisa jeng sebmanka chini thumuna hamjai tongna chini sikla chalangno bai belakhin good news abon bagi chini saklai thangai tongo taklai chini C division ni jeta thungnani rong bagai chini joto sikla chala eba thumuna hamjai thungi tongnai rong bagai baskango jeng salai bagai jeng trial khlaina thangai tongo chini TTADC ni C division team samnan bagai chini o trial lo je thanai chini jeng gobang manu kha chini TTADC Super League thungnai gobang mo krung batongo ar thungnai batongo te ar thurbai me batongo ye borong no jeng phainai chini March eba o talni 8 tarik bai 9 tariko fungni 9 ta tamphur ni simi chini khomulung eba chini football stadium bo trial jengjangnai haino hai ang normal repeat khlaibinai hainai 8 tarik bai 9 tarik fungni 9 ta tamphur ni simi salini bagai chini khomulung stadium bo chini C division team khlaina bagai TTADC ni bukhakti trial kaisa khlaijanai aro normal participate khlaina bagai ang normal khabe lamsogo tai chini or trial jeta chini players select ngai boro jefu TTADC ni bukhakti je C division team ngai je pro thnai approval no jeng honorarium bo reserve chini je players ma gabon bagai haino hai ang no repeat khlai sapinai narok je thumuna hamjai tonai chini jota players narok chini officially jeta chini joto district ni chini JD office sango JD office ni bahti ching notification daki zero hajanai haipano narok nang tiar tongna bai khabe koi horo phainai o talni je 8 bai 9 tarik fungni haino repeat khapinai narok khumulungo phai narok trial finance bagi narok tiar tongi Vision team taklai chimi jeng sebmanka chini salkoloma jeng chaidugui family vision tei jeng tini ojaran manka awan bai chini thumung hamjak tongnai chini sikla charan bagi ojara tang jaburi na thai dong hambai TTADC ni C division dera team nai or team je players tongnai rok selection number para jebru chini TTADC ni bagi thango apro bau jeng bangno jeng officially jeng honorarium bari jangai Boroni kagos jeng chini trial phaigrane bor sakang chini head office eba chini khumulungo on notification 8 bai 9 tariko time fungni 9 tan chini ambai abro trial je naigrane bor sabsa best of the best player eta chini TTADC ni strong players nambai jeng bangno besang sebrena bor jeng jarane ambai team dong nai Jota awan bisingo kabangma je players tamani bono trial diman bisingo best of the best player aro kaisa chini ADC ni min kaisa C division team snam jangnai H no bar chini C division chini ADC ni hambai no chini joto media friends songno no ang bele khin hambai rewo tini bele khin kaisa good news ani logyo tongo chini TTADC hapangni Sports and Youth Affairs Belagni Principal Officer. Tini belakina khataman bising te tini football thangkrong bagai saklan thangi tongo. Jeng salkorma romboi jeng chaitokui family chini bobagrani chaitokmung te chini honorable CM niti dinung bising te. Jeng taklai TFAO chini registration jeng mankha te jeng 2024 chini 8 tarik January 8 tarik bo jeng chini TTADC sports mission ni jeng abo registration khlaimangkha tabuk jeng chini taklai bisingo simi jeng chini TTADC hapang ni bukhaktui C division ni jeng thangnani kaisa jeng sebmankha chini thumuna hamjai tongna chini sikla chalangno bai belakhin good news abon bagi chini saklai thangai tongo taklai chini C division ni jeta thungnan rong bagai chini joto sikla chala eba thungmuna hamjagi thungi tongnai rong bagai baskango ching salai bagai ching trial khlaina thangai tongo chini TTADC ni C division team samnan bagai chini o trial lo je thanai chini ching gobang manu kha chini TTADC Super League thungnai gobang mo krung batongo ar thungnai batongo te ara thurbai me batongo ye borong no ching phainai chini
मार्च एबा अतालनि 8 तारिख बा 9 तारिखआव फुंनि 9ता तामफोरनि सिमि जिनि खमलुं एबा जिनि फुटबल स्टेडियाम बो ट्रायल जेंजांनाय हायनाय आं नरनो रिपिट खालायफिनाय हायनाय 8 तारिख बा 9 तारिख फुंनि 9ता तामफोरनि सिमि सालनि बागै जिनि खमलुं स्टेडियाम बो जिनि सी डिविजन टीम खायना बागै PDADC नि बखाक्ति ट्रायल कायसा खालायजानाय आरो नरनो पार्टिसिपेट खायना बागै आं नरनो खाबे लामसगो ताई जिनि ट्रायल जेटा जिनि प्लेयर्स सिलेक्ट नाय बर जेफु PDADC नि बखाक्ति जे सी डिविजन टीम नि जेफोर थंनाय आप्रो बरनो जों ऑनरियम बो रिजार्वनाय जिनि जे प्लेयर्स मा गाबोन बागै हायनो आं नरनो रिपिट खालाय साफिनाय नरक जे थुमना हामजोग तने जिनि जत प्लेयर्स नरक जिनि ऑफिशियली जेटा जिनि जत डिस्ट्रिक्ट नि जिनि JDO ऑफिस संग JDO ऑफिस नि बखति जों नोटिफिकेशन दाखि जो हजानाय हाइफान नरना आं तिया तंनाबो खाबे कय हरो फाइनाय अ तालनि जे 8 बाय 9 तारिख फुंनि हाइन रिपिट खेपिनाय नरक खमलुंग फाइ नरक ट्रायलो फाइनान बगि नरक तिया तंगि बिशन टीम ताकलाय सिमि जों सेबमानखा जिनि सालकलमा जों चाइदोबो फेमान बिशन टीम जों तिनि अजारान मानखा आवन बाय जिनि थुमु हामजा तंनाय जिनि सिखला जारान बगि अजारा तंग जाबरिना थाङै दं हामबाय PDADC नि सी डिविजन डेरा टीम नाय और टीम जे प्लेयर्स दंनाय दं सिलेक्शन मान पर जेब्रो जों PDADC नि बागै थंगो आप्रो बाव जों बावनो जों ऑफिशियल जों ऑनरियम बरे जाबाय बरनि कागज जों जिनि ट्रायल फाइग्राने बर सका जिनि हेड ऑफिस एबा जिनि खमलुंग ऑन नोटिफिकेशन 8 बाय 9 तारिख टाइम फुंनि 9 तानि सिमि हामबाय अबर ट्रायल जों नायग्रानाय बराव साबसा बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्लेयर जेटा जिनि PDADC नि स्ट्रांग प्लेयर्स नाबो जों बावनो बसंग सेब्रेनाबो जों जरनाय हामबाय टीम दंनाय जो आवन बिसिङाव गोबां जे प्लेयर्स दंमोन बर ट्रायल दिमन बिसिङाव बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्लेयर आरो कायसा जिनि ADC नि कायसा सी डिविजन टीम स्नाम जानाय बर एच नोबार जिनि सी डिविजन जिनि ADC नि हामबाय